ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯁꯨ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯣꯂꯤटिकल इशू लोइसनदबगिदमक चही 15 हेन इंडिया लैंगाक नागालैंड की लालौलोब NSNIM यौना अतोपा आउटपेसिंग अमदे स्टेकहोल्डर पुनमक वरी सानदुना लागलबसु हौजिक फावबदा अरोइबा वरोइसिन अमा पुरकपा ngamdre आयरादुना नागा पॉलिटिकल इशू की अरोइबा सोल्यूशन पुरकनदबगिदमक सेंट्रल नागालैंड ट्राइब्स काउंसिल CNT ना नागालैंड प्रेसिडेंट रूल थमनदबा डिमांड तौख्रे। इंडिया लैंगा की मैकेदगी यारकवा नत्रगन यारक्तबा हाइबदुना अमा ओइख्रगा नागा पॉलिटिकल इशू की वरोइसिन पुरकदबनी हाइदुना CNT सी मैकेदगी ngarang खक्तदा नहुगना तौरकलिबा डिमांड असिगी वानथोक यामना लैरे। डिमांड असि तौरदुना CNT सी की मीडिया सेलना ngarang फोंदोकिबदा नागा इशू की अरोइबा वरोइसिन पुरकनदबगी पांदमदा सही का लिसांग सिन सथरखिबा वरी सानबगी अरोइबा सारगदु अक्टोबर 18 लिसिंगनी तरागा मपंदा ओइख्रबनी हाइबगा लोइनना हौजिक चही 15 हेंदोरकलबा फावबदा इंडिया लैंगाका मसुंग मरी लेनबा स्टेक होल्डर्स के मरक्तगी नागा पॉलिटिकल इशू की अरोइबा वरोइसिन पुरकनदबा फिबम अमदा उद्रे अनसु फोंदोख्रे। लोइनना CNTC की मीडिया सेलना फोंदोरखिबा अतै वफम सिके मनुंगदा इशू असिगे मतंगदा हौजिकते इंडिया लैंगाना नागालैंड की लैंगाक पारिबा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस UDA की मैकेदगी सेमलिबा नागा पॉलिटिकल इशू की कोर कमिटीदा वरोइसिन असिगी बोल लंगसिलकले आइके अदुबा तसिंगपमक्ति इशू असिगी वरोइसिन दी इंडिया लैंगाना पुरकनदबा होनगदबा मथौ आइफम थोकी हानिसु फोंदोके। लोइनना हौकिबा कुमजा लिसिंग अनि तरागा निपान पांगथोकिबा नागालैंड असेंबली इलेक्शन की मार्क ओइना BJP ना मिखलदो नागासिंग सोल्यूशन पुरकनदबगिदमक्तनी हाना वासखिबा लोइनना इलेक्शन फॉर सोल्यूशन हाइबा वफम सिनखिबने अदुबैरमक BJP की मैकेदगी मखोइन हाइदोकिबा वफम थबक तोनथोपा ngamdre हौजिकति नागालैंड की अनौबा असेंबली मिखल अमा पांगथोकदबगी मतम नक्सिलकबा लोइनना पॉलिटिकल पार्टी सिंगा खना अरानबा वासक सिंगसक्तुना डेली टेक्टिस चथबा हौरकलगनी हाना सफोंदोग्रे। CNTC na makatana फोंदोरकबगी मतुंगिना नागालैंड प्रेसिडेंट रूल थमगदबनी हाइदोना डिमांड तौरकलिबासी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस लैंगाकना मखोइना हाइदोखिबा वफम सिंग थबक तो अंथोपा ngamdabadagini आइरे। नागा पॉलिटिकल इशू की वरोइसिन पुरकपा ngamdrigai सेरकता सही क्या की ममंगतगी नागालैंड संजा थुमजागी चनाबी लहलकपना सेल थुंगी लमदा खुदोंगचादबा के हमेयोकनले नमदुना सेलमनबा अमसुंग लौबगी मेयोकता लोखटपम थोकपा थबक अमता लोखटपा ngamdre पाकदना सेल खाइबा मनबगी थबकसिंगना नागालैंड पोचै की ममल वांखललकपगा लोइनना मिसियम मियाम पुबा थांगबगमदबा पोलुमम ओइरकले हाइरि लोइनना नागालैंड लेरिबा लैंगा की एम्प्लॉयीज सिंग पिफम थोकपा तोलोबगे सेनपम पिथोकपा ngamdre एजुकेशन चाउना इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ एंड ऑर्डर अमसुंग लेबाक लेखा रोंदा फगदनबसु ngamdre मरम पुनमकसिंग असिना हौजिक नागालैंड लेरिबा फियमसिंग असिगे इरोइनना नागा पॉलिटिकल इशू की अरोइबा वरोइसिन पुरकदबनी सुमनतगी स्टेट असिदा प्रेसिडेंट रूल पुरकदबदी सुकनतगी स्टेट असिदा प्रेसिडेंट रूल थंबा खक्तना ओइगनी हाइरे। अदुमेना फोरम फॉर नागा रिलेशंस FNR की ममांगदा NNPG WC जाउना NNCNIM अमसुंग खुरेक पिनकिबा NSNIM ना खुरेक पिनकिबा एग्रीमेंट अदुबदी CNTC की मैकेदगी मखातना सगोटखेगनी हाइगे। पनबजाबदी नागा पॉलिटिकल इशू असिगी वरोइसिन पुरकनदबगिदमक्ता नागालैंड प्रेसिडेंट रूल थमनदबा राइजिंग पीपल्स पार्टी RPP नसु सही से जुलाई था डिमांड तौबा लैख्रबने पार्टी असना UDA की लैंगाक मुथलगा नागालैंड प्रेसिडेंट रूल थमु हाइखिबने मखोई की डिमांड असि के मरी लेना ऑनलाइन पोर्टल के खुदांगदा यामदबद मियो लिसिंग तरारोम की खुरेक्सिंग कमजिलगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दा थादुना खगनखिबसु लैख्रबने हाइरे। लोइनना औकिबा कुमजा लिसिंग अनि तरा कने फंड पांगथोकिबा नागालैंड असेंबली इलेक्शन की मांग ओइना BJP ना मिखलदो नागासिंग की सोल्यूशन पुरकनदबगिदमक्तनी हाना वासखिबा लोइनना इलेक्शन फॉर सोल्यूशन हाइबा वफम सिनखिबने अदुबैरम BJP की मैकेदगी मखोइन हाइदोखिबा वफम थबक तोनथोपा ngamdre हौजिकति नागालैंड की अनौबा असेंबली मिखल अमा पांगथोकदबगी मतम नक्सिलकपगा लोइनना पॉलिटिकल पार्टी सिन अबखना अरानबा वासक सिंगचक्तुना दिले टैक्टिस सतबा हौरकलगनी हानसु फोंदोग्रे। CNT सिन मखतना फोंदोरकपगी मतुंगिना नागालैंड प्रेसिडेंट रूल थमगदबनी हाइदोना डिमांड तौरकलिबासे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस लैंगाकना मखोइन हाइदोखिबा वफम सिंग थबक तो अंथोपा ngamdabadagini हाइरे। नागा पॉलिटिकल इशू की वरोइसिन पुरकपा ngamdrigai की सेरकता सही क्या की ममंगदगी नागालैंड संजा तुमजागी चनाबी
lailakpuna sel thungki lamda khudong chadaba kaya mayok nalle namduna sel bunba amasung lawbaki mayokta lawkhatpam thokpa thabak amata lawkhatpa ngamdre bagdagdana sel khaiba munbagi thabak singna nagalenda potchai ki mamal wangkhalalakpa loinana misam yamna pupa thangpa ngamdaba poloma ma ohelakle haige loidana nagalenda leiriba lenga ki employees ni pifam thokwa tolok ki senpam pithokpa ngamdre education jauna infrastructure law and order amasung lebak lenga londa fagat nan besung ngamdre Marampun amaksing asin hausik Nagaland leiriba phibam sing asigi iroinana naga political issue ki aroiba waroisin purakadabane purakadabadi sumnadagi state asid president rule thampakak tanwai kani haire adomana forum for naga reconciliation FNR gi mamangda NNPG WC jauna anesan amna khudek pinakiba agreement adubadi CNTC gi maiketagi makhatana sagot khegani haike Panbaya badi naga political issue asigi waroisin purakna da bagida bakta Nagaland president rule thamna da Rising People's Party RVP nasu sahi asigi July thada demand tawba lai khrabane party asna UDA gi lenga mutalaga Nagaland president rule thamu haike bane makoi gi demand asigi mari leidana online portal gi khutangda yamda bada mi lising tara rom gi khodek cheng khomjel laga Prime Minister Narendra Modi da thadu na khangan ke basu lai khrabane haire Masigi mamangda aukiba me taragani thuida su RBP ki maikei dagi Nagaland oiragliba financial emergency phibamasi yenglubada RBP ne president rule thamna da union lengakta ai baserol amasu pisin graire atoka mamang thamakda Nagaland Pradesh Congress Committee ki president ke theri ki maikei dagi su Nagaland oiragliba socio economic amasung law and order ki phibam asina critical kel stage amado helaklabanin state asida president rule thamgada bani aibage demand tawki basu lai graire Adomana bagmit khari ki pamangda Nagaland lenga ki wena leiriba naga political issue ki core committee ki marwai pamioi singhoiriba Nagaland ki Chief Minister Naipie Rio amasung Deputy Chief Minister Y Patun Jauna Unit Home Minister Amit Shah ga Delhi-da unaki wada core committee ki maikaida issue asigi waroisin prakna da NSNIM bu wakal tahan da bagi thaba pangthokna da khangala ki ba laikhrabane Union Home Ministry ki pawdak matugin da core committee ki maikaida ki lokhatpam thokba tabak sing lokal lakpadagi NSNIM ki mehut singna India laga ki official sing wari sana na ba thabrang asidagi lokhat pau khrabane makha tarakwa atop bauda amang thongda sana namsilaga mapalam da punana ba honaramba biwai ama custom na airport agi phagat kre masagi amang thongda sana afet pa namsilaga aeroplane tongtuna mapalam da punana ba honaramba biwai ama custom division Imphal ki anti smuggling unit ki officer singna Imphal International Airport agi phagat pangam kre Custom Division Imphal dagi fangba paw man hai masagi amang thongda sana apet panam silaga mapal lamda punana bohonaram liba miyoedugi maming Sakir Ahmad Sahikun kataruk apok Abdul Hakim Kawi Thawal district ki Lilong ataw khong dagi ni mak tha asigi taraga manga da phagat khibani hai pawasin makatan hai tha asigi taraga manga da akang naba paw ama fangba dagi Sakir Ahmad hariba miyoesi sana puraga airplane tongda mapal lamda chatkadaure hai pakhang bagam ke Bawado hek phangbaga khudakta division asigi anti smuggling unit ki superintendent lit tawba officer team aman Imphal International Airport da thomchilaga Sakir Ahmad harbam yu adu airport ki departure hall dagi phagat pangam ke mana September tara manga namit adugi nongthil pung 2 minute kunda paigada Air India ki flight number A1890 tongna da sem saram bani hairi Pawasin makatan hai custom ki officer sing aduna Sakir Ahmad ki masa phumba ningthina sek tawba da ki amang tong da molongom ban molongumna pelaba yerum ohong man ba sana packet mari namsilamba thengna ke mafale bagda ki propasana sing atu ki arumbana punna gram lisingam bagsani ni fugani thoi arami ana supawa sina makatare parabasana adu songdok laba matung do oigeda bamamala si lupa lak jangkhai ge mari lising marfudara dare chahum kunthra ga ni thoini haraduna paraba Sakir Ahmad ki mathakta Custom Act 1962 ki section 104 ki makhada case samlo hale ana custom division Imphal ki paw asin makatare Amarom Custom Division asima ki officer sina tha asigi taraga mathoida napi amadagi mapal lebak tagi purakba sana khangen hom phagat pangamkre napi adu Maruti Eco Van MN01 AS7696 amada tonglaga marirum dagi Imphal tamda tholakpada custom ki officer sing aduna khongjom dagi phagat khibani gari adu ningthina check down na Custom Division Imphal ki office ta puraklaba matung gari adu da tonglaki napi aduna sana puragi aba maral jaja bagaloina na maki inner wear the loss lamba sana khangen hom matu masana pothok jarak pani ari sanaga kona farabana pi adugi maming na mayang bam Zinat Devi mapuraba selung kawi lelong arapati maning laikai dagini nabi asdagi pagalaba sana sing adugi mabal lupa lakun ge bangade sing kuntraga mafan janifan romgi oigani hari kesa malokala ka makata na tigat bagi thabak sathari ana supa wasana makatare draga kona na fa ki bam yoi sing nogan baga thadok lamle
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 13 ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ BJY ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯗꯒꯤ SP ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯜ ꯈꯔꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯝꯂꯦ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯒ ꯍꯦꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯉꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯀꯤꯕ ꯄꯣꯛꯅꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯪꯅꯤꯡꯂꯤꯕꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯐꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯕꯨ ꯄꯨꯡ 23 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯆ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯤꯖꯥꯕ ꯎꯞꯂꯕꯁꯨ ꯁꯝ ꯀꯨꯝꯖꯤꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯥꯈꯤꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡ ꯈꯨꯝꯖꯤꯟꯕꯗ ꯁꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯖꯥꯕꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯨꯄ꯭रीम ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯀꯠꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯋꯦꯜ ꯆꯠꯊꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯏꯔꯥꯟꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅ ꯍꯤꯖꯥꯕ ꯎꯞꯂꯕꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯁꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯨꯝꯖꯤꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯂꯤꯇꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯊꯝꯂꯤꯉꯩꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯍꯥꯁꯥ ꯑꯃꯤꯅꯤ ꯀꯧꯏ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 22 ꯔꯣꯝꯗꯃꯛ ꯁꯨꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯤꯖꯥꯕ ꯎꯞꯄꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯁꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯨꯝꯖꯤꯟꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯥꯔꯖꯇ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯁꯤꯇꯤ ꯇꯦꯍꯔꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯀꯨꯡꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯇꯦꯍꯔꯥꯟ ꯁꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯔꯕ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯊꯣꯡꯗꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯇꯤꯌꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯝꯁꯤꯡ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯀꯛꯊꯅꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯎꯞꯂꯛꯄ ꯍꯤꯖꯥꯕꯁꯤꯡ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯤꯖꯥꯕ ꯎꯞꯄꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯨꯝꯖꯤꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯁꯤꯍꯟꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯍꯔꯥꯟꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐ꯭रीडम ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯥꯟꯁꯤꯡ ꯂꯥꯎꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯛꯂꯤꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔꯗ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯑꯅꯤꯔꯣꯝꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯁꯥ ꯑꯃꯤꯅꯤ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯣꯁꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯝꯁꯤꯡ ꯀꯛꯊꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯤꯖꯥꯕꯁꯤꯡ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯇꯦꯍꯔꯥꯟꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯊꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯁꯥꯗ ꯎꯞꯂꯛꯄ ꯍꯤꯖꯥꯕꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯒ ꯅꯣꯡꯊꯛꯇ ꯂꯪꯈꯠꯇꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯗꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩꯁꯤꯡ ꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯏꯔꯥꯟꯗ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯁꯦꯔꯤꯌꯥ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯈꯥꯛꯀꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯝꯁꯤꯡ ꯀꯨꯞꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯕ ꯐꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯎꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯀꯣꯝꯕ ꯐꯤꯔꯣꯟꯁꯤꯡ ꯁꯦꯠ ꯆꯥꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯔꯤꯌꯥ ꯂꯣ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 9 ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯍꯤꯖꯥꯕ ꯎꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯔꯥꯟ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯃꯛ immoral behaviorni haina phongtoknaba leire sakhangdaba miyoi amana PSC da laktuna doctor puramle Assam ki Tinsukia district ki manung chanba mafam amada leiba PSC amada ngarang masak khangdaba miyoi ama laklaga PSC aduda doctor oina leiba miyoi ama furamle hare hiramasiga mari leinana police na phongtokibada thaudogasi Tinsukia district ki manung chanba dongkuma da leiba Kathfofater zonal primary health center da thokibani thaudoga du soklaba doctor adugi maming Tikendrajit Sharma kawe CCTV footage ki matungina sakhangdaba miyoi asna PIC aduda laklaga doctor aduba furamba hoki kari baram ki damang miyoi aduda doctor adu furam dibano ai bhausi ki wana dikhang bangamdre thaudoga asna chenariba miyoi ki mathakta case sambarai start tobaga loinana phana na police na thiba humbagi thabak chadaba haukhre hare rape amasung molestation case ta chenaba miyoi hum phare Arunachal Pradesh ki Papum Pare district ki mafam amada ki rape amasung molestation case ta chenaba miyoi hum police na phaba ngamkibaga loinana makoi hom adu local court amada putoklaba matung makhata na wangpong chathanaba gidaba police custody de remand lauthakre hare Arunachal Pradesh State Commission for Protection of Child Rights na pirakiba aiba cherol amada yumpham warga police na case asigi matangda thijanbagi thabak chathaba hokibani Papum Pare district ki manung chanba kiminda laiba government higher secondary school amada tamlibe nobi masa ama tadununu koba miyo amada yamna toina rape tawkibaga loinana karigumba haidhoklabadi hatkani hana kihanbagi tawong sing chathagi hare Amromde school asida oza oina leiba Thanme Trifadi amadi Sahil Khan kawa miyo ani asinasu napi masa asuba molest tawki hare matai manau thori yanduna siramle
ताबद यामना नुगाइतब थौदोक अमा ओइना ओडिशा की उमंग अमदा बदै मनाउ थौरी यानदुना सिरमले अना पुलिस के माइकैदगी फोंदोरगले लेबक थिबा थौदोक असिग मरि लेना पुलिस ना फोंदोरखिबदा थौदोक असि ओडिशा की कंधमल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा उमंग अमदा थोकिबने मसागी सही निफुगा मंगारोम सुरब नुफा असिगा लोइना महाकी नुफी उमंग अदु हौबा तोंगन तोंगन बा उपाम्बी अनिदा थौरी यानदुना सिरमबने हाइरे सारागादा पुलिस स्टेशन कोनबा मफम मसिदा थोकिबा थौदोक असि उमंग द सिंग चनबा खुनसासिंग हाना खंगलखिबने थौरी यानदुना सिजरम लपनुपा अदुगी ममिंग मनोरंजन नाइक कवि अदुग नुपी अदुगी ममिंगना मितान जरी कवि मकोय उमंग अदुगी मनाक नंगना लैबा पाबोरिया खुंगंगदगिने हाइरे नकलमरोमदना कस्टडीदा सिरमले पोजै हुरालंबगी केस अमग मरि लेना पुलिस ना फाखिबा मियोय अमा यामना चिंगनानिंgai ओइफंबोंगदा पुलिस कस्टडीदा सिखरे अन ऑफिसर्स ना फोंदोरगले ऑफिसर्स ना फोंदोरखिबगी मतुंगिना लैखिदबा मियोय अदुगी ममे रोशन लान सही कुनमंगा सुरबा मियोय से पंजाब की कपूरथला डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा अराता नाउ अवार्ड खुंगंगदगिनी महक होकिबा नोंगाइजिन दुबिता दुकानदगी पोर हुरालंबगी केस का मरि लेना फाखिबनि हाइरे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की नुपी महिरोय सिंह टॉयलेट चंगबदा अकीबा पोगले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की गर्ल्स हॉस्टल अमदा लैबा नुपी मचा सिंह वाशरूम अबदी टॉयलेट चंगबगी वीडियो के सोशल मीडिया दा वायरल ओइरक्रबा मदों हाउजे हाउजे हॉस्टल अदुदा लैरिबा महिरोय नुपी मचा सिंह टॉयलेट चंगबदा अकीबा पोगनरे हाइरे नुपी हॉस्टल असदा पामदबा थौदोक असि थोखरबा मदों यूनिवर्सिटी असि नमित निनि की ओइना थोंगलोनरबा अथॉरिटी सिंह दा खांगनक्रबा मदों हॉस्टल दा लेरबा महिरोय के मयमयम दा नखरे हॉस्टल असदा लैरिबा महिरोय सिना फोंदोरखिबगी मतुंगिना हॉस्टल अदुदा मखोयगे लैबिनबी कालीगमन अतोप नुपीसना टॉयलेट चंगबगी वीडियो होंपोरोन नमलबा मदों सिमलादा लैबा महाकी खंगना चबरपादा थाखि तोंगदनुपा अदुना वीडियो सिंग दा सोशल मीडिया अमदे पोर्ट वेबसाइट सिंग दा थागलपदगी वायरल ओइरखिबनि हाइरे अमरोम पुलिस ना वफम अदुबु याखिदबग लोइना चेन्नई अरिबि महिरोय असिना महाक मसाका की वीडियो नमलगा मागी खंगना चबरपादा थाखिबनि हाइरे गैंगस्टर अमा कोर्ट लाकपगी लंबीदा सखंगदबसिने बिया ममांगदा कापतुना हारखरे राजस्थान की नगर डिस्ट्रिक्ट लेबा कोर्ट अमदा मसागी केस अमग मरि लेना कारकनदबा थौरांग तौकिबा गैंगस्टर अमा सखंगदबा मियोय खराना कापतुना हारखरे संदीप सेठी कौब गैंगस्टर अदु सेप्टेम्बर 12 कोर्टना बेलदा थादोखरबा मदों ngasi nagaw district court na mahaka case adugi hearing sa thabata masamag sarug yaruna ba mahaki marub sing kaloina lambi da laklaga sakang daba kulai vai ba music adugi miyam mamangda music adu na miyam mamangda ifong phong na nongmai na kapton halambani ana police na phong dorake mana district court adu yausilak pagi lambi da motor bike sing tong tu da lakiba sakang daba miyoy mari mangarom da mangonda nongmai maru ke amru kapsilak tu na mafam adu magda da mahak po halambani ana police ke additional superintendent oiriba rajesh bidhana phong doke मिनारा मखाता न फंगदो किबदा लाइकिटबा गैंगस्टर संदीप सेठी असिगे मथकदा तोंगान तोंगान बा पुलिस स्टेशन चिंग द क्रिमिनल केस कुनगमगा हेना स्टार्ट तौरी बने हाइरे सेठी बहालम लेबा मियो सिंग अदुना मंगोदा नोंgai रोन माफंदगी न तारानो कापसिलमखि हना सफंगदो के मागी असि भक्सांग अदु पोस्टमार्टम तौना रबगे दबक्ता नगाव गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मोकदा थमग्रे सीसीटीवी फुटेज न सिंग बकुमदि यंगसिनो न सेठी बहालम लेबा मियो सिंग अदु मसखंग थोकना बहोनरी हाइके मखाजारकबा अतोप मणिपुर की पाउता जीजी रोंगमै दगी सेल खोंकटनबा हाइजेखिबा वफम पुलिस न थबक तौन थोक्त्रे जोइगिसना बीजेपी द चंखिबदगी सेल हाइटखिबगी वाथोक माय समख्रफ्रा अंगनारकले आईएमसी की 1/1 की कॉर्पोरेटर गंगमै गादोन रोंगमै न स्पेशल क्लास कॉन्ट्रैक्टर जीजी रोंगमै की मिंगदा आईएमसी की 1 नंबर 1 2 3 अमसो 25 की मफों क्यादगी थबक सुतन लौथोकिबा सेनफम सिंगदन पमरी लेनबा सिंग खंगनख्रबा मतुंगदा सिंगलक्तबदगी पुलिस ता सेनफम बतु लौखटपिननबा हाइजक्रबसु ngasi फावबदा पुलिस ना थबक दोन थोकपिदना लैरे अमरमदा जेडीयू की एमएलए ओइना थंगइबन एसीदगी माइपालखिबा के एस जोई किसना बीजेपी दा यावखिबदगी जीजे रोकमैना सेल हाइटखिबगी वाथोक मही मयाय समख्रफ्रा हाइना मियामना हंगदरकले पावसिन हाइट थंगइबन एसी की मनुंगदा लैरिबा तोंगन तोंगन बो वार्ड सिंग दा थादरखिबा सेंगत सागतपगी सेनफम कया जीजे रोकमै कौबा तारुंग विलेज दगी स्पेशल क्लास कॉन्ट्रैक्टर अमना थबक सुदना सेल लौथोकरे आइबा वफम एमएलए खुमुक्सम जोई किसना फोथोरकपगा लोइनना जीजी रोकमै कौबा स्पेशल क्लास कॉन्ट्रैक्टर अमदा थंगमैबन तारुंग विलेज दा लैते आइबा वफम लाकपदगी हिरमसिगी मतंगता आईएमसी की मरी लेना वाचिंग दा जीजी रोकमै असि कनानो फुथोकना बतकनदुना लाखिबनी लोइनदा वाथोक असिगी मतंगता आईएमसी ना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमिटी अमजुन होमदा सेमबगा थिसिनदुना लाखिबनी जीजी रोंगमै असि कनानु हाइबा थिदुकनदबा एमएलए जोई किसन की माइकेदगी मतम अदुगी केयरटेकर मेयर एल लोकेश्वर अमसुंग अतै मरी लैनबसिंग द दक्षिणदुना लाक्लबा मतुंगदा हौकिबा जुन तरुकता पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा मतम अदुगी केयरटेकर मेयर एल लोकेश्वर न थबक सुदना सेल लौथोकी आइबा कॉन्ट्रैक्टर अदु इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 1 नंबर 1 दगी 1 की कॉर्पोरेटर सु
Imphal Municipal Corporation ki Ward number 1 ki corporator su oriba thangmaiban tarung khuldagi gangmai gadon rongmai oiram kibani. Loidana mahak GG rongmai ki mingda Manipur Police Housing Corporation da arrest tawraba contractor ni hana phangdo kibani. Loidana mahak GST amasung PAN card da GG rongmai ki mahutta gangmai gadon rongmai hana lerami hana phangdo kibani. Wato kasi gamari lina na GG rongmai Imphal ki City Police na phagalapa matung da June 13 namit 15 ni demand pi tuna kaisum sangda yaw kibani. Atong may namag gangmay gaidon rongmay asi awjik tha hongin tarim belda kaisum sangta ki thadok rehari. Maragas da hokiba August 13 Imphal Municipal Corporation ki engineering officer ke Romeo Singh GG rongmay da aiba cherol ama thaduna IMC ki makada paket ki batabak sing sudana lagthokiba senpam lupa crore ama lak yang kai ni thoi lising kun samri supna mari aiba cherol adu phangpa namit tagi far ka mit tari ne ki manungda IMC da hangalak na da bakhangan ki bani. Zero la duda palibo wafam di GG rongmai special class contractor IMC na pikiba thabak sing yang sinana basem kiba Departmental Inquiry Committee ki report ki preliminary finding ki report matungi da thabak kharade subalo silam da thengnare bhangna tawrobli ba thabak ka lokhthokiba senpam ko sana da kaya su yawre maramasina thabak sudan sel lokthok lamba si singhalakna da khangan kibane masini ekoi ki Imphal City Smart City ki saruk oriba pauna kaithil gi lambi sing amot bana thalle Imphal Smart City project ki manung chana leriba pauna kaithil jaune Imphal mayol gi marwei balambi singkinda geta amora kai kya paisindu leriba sin Imphal City asibo masak thian bata tana lambi da saliba amati anak pada khundariba miyoi kya gi haksin la chauna kudong thingai ohle miyamna khurak hangdana sakariba lambi sing asikinda geta amora kai sing asi paisindu leriba asi na masida gi tholakpa manam amati phai matai sing asina lambi saliba miyoi managda pada khundariba amri dukan hangliba miyoi singda laina kya pokhan bagi phibam laire Imphal mayor magda lairiba pauna kaithil ki lambi ki naketa amora kai kya paisindana laire mafam masida jamlaba amora kai sing paisindana laiba asina maram oidana manam namthiba baik matai gi hawrak phum oibedana tana khu khra lambi asida traffic jam thokna raba ki masak phau hele food poisoning da miyo kontra khani fan laikana khre Thauban district manung chanba lairong tel malom mai lekai da leiba kaisam family da pangthokpa biswa karma puja gi chak chaba yorba miyo kontra khani fan food poisoning tawrpa da laikana khre hari Sangle lo du sabdi yauru ba mi kuntra kan ifan ado August September taraga tarike pung taraga mathorom taba matam da pang thokiba beswa kama puja gi sangle la du sakhi nga thong ba lafu iron ba ki hom thong ba makung barung agun chingba mathel sing thorom du chaklen gi mathel hoi ki sak jaba du da yauru ba mi kuntra kan ipan mag September taraga nipan gi nokalam dai pungan hirom taba gi homlom taba fabu gi manung da over fiber pukna wa koksipa lehu to bani chingba torok pa de layang sangda pokala ki Miyoi kontra ga nifan asiki manung da miyoi tarah manghana CS Jarbok da nifan Rems da amasung amada Jerems da ahomna district hospital Thawal da amasung taraga mathoi na yum da laikana ki haire tarumadu da sakhiba mathel sing ki sample logba phangtra basu matu thongba sin na ki ba thaw ngari thum khamen asin ba ising da chingba loina na miyoi ani ge urine amasung amang ba ki sample food safety team da lawhot kre nga do Jarbok ke ten da leipho nga yon pham amada gi laiki bane nga keji taraga mathoi aduda mamangi lemauba nga khara yansin ki aiba khangbangam le haire sign tawkiba MOU chanhandana ba warip lawkre anjam sahi asi August 3 Manipur Government Hill Areas Committee ki chairman amasung achom KSO GSQ amadi anjam ki marakta sign tawna ki ba memorandum of understanding ado sandadana ba all Naga Students Association Manipur anjam na tha asigi taramanga ta bangtok ba Lobajige Emergency Legislative Assembly da warip lawkre haire anjam ki Executive Council amasung masigi constituent unit singna tha wa amada tanaram dana MOU asi sign tawkiba maramna masibu chatna dana ba warip lawke bane anjam ki Emergency Legislative Assembly da yamna kumna khanaraba matung da sahi asigi August 3 da sign tawkiba Memorandum of Understanding MOU ado reject tawna ba khona ba yena pa laitana warip lawki amasung MOU ado khudak tagi sanatre ala law thoke anjam na mangjawna reject tawkraba 6 and 7 Manipur Hill Areas District Council Bill 2022 hi makha phona State Government local pathabak thoram punamak office tawna na pansam ge Assembly aduna yena pa laitana warip lawki Hill Areas Committee ISAC na phana mamang da recommend tawkiba Manipur Hill Areas Autonomous District Council Bill 2021 adu wena taksina na basu anchum amasung masiga satmiriba asuma amasung masiga satminariba lobsina taksin basu laikrabane aikoi gi mamal jamla ba phot pituna khan kiba meuchina aikoi gi hak ngak sen bakam daba masong khangbi daba si yamna bak laibak thibani aikoi gi meuchina sakti amasung ISS dem yamda piba mandate constitution na yada ba mong da sindaroi dabane ISAC asi travel sing interest ka na daba sem khibani haire
अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागजरि चैनल असिना दमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबीद्रिबसना सब्सक्राइब तौबीरमो लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमक पो अमुक हन्ना थागजरि।